afi shapa. Oh, ebusafo no kwani oye yije na owie peye de manyen danyan dwenyen susu na yan fankan po de yan nyame bayen oye mo obrodo eyinti wama anepei ahokeka okosiro na 2026 tasibadi nyamina na dawoma odiye bowrom ma bosuma odikan neda otodenum 5 days. The first Monday of the year ebusia Judah utikana nda minyuwehie na anepei oye manhoho oye menyije na medenyije sokokra na medemo afihia pa afi papa nko omra na omoten afin onkonchiodo Sunday nukweni eyinda nama yamfa inadwunu pantoto ma yade yenensa no chocho iguo ni na no yami ne humoba na dom na nabasa otunabo wo nhia no ende otabo na nhia da mahin wakan na gum 2026 da mumbe womra 2026 mo bi papa so budama hon nte enaso wegbe hin abo a ndase a na onka oye papa god wo mpempenda odihin ebudu ebusafu yewura afim pimebien onyi edonu esia sanabusum na da otodonum jodikanen joda odikana na sadamu juda dikana ma dum do homa ye baza center focus ye obi mo pa center focus ye obi mo na mamenyo nche asamko nanda anepei ebusafo anepei ye beti nkomo kakra ye bokọ inachi afia amasene kwan mechire buenya busum num za okroda dudu na rabu na aboto titare po Coastal Television adaya Coastal Television ina onye CAF mechire Central Alumni Foundation waka won ubom kaya daye wo ye kakomdo kaya daye wa bekam kaya daye wa ntem baby pi ebusuanda menyo biti da mu komo no ye beche nata onya dubure ye busum no muda achedede odokodo na eyije sama omi de sabure nye ndi nya wankotin idi da na ne wasembo no po yes e wasembo no po pa sentiri patia wankotin iti burenya no eme yati osane burenya oya afidida wankotin intumi nhedem ndi nya dofo nye nuanom nya nyankofo ebusuafon walo ba nde ofi ha wakwa ha kakra bi oboto nkotoku no akaya doye na bi so abai hu na doye na won so wori ye bi na bi so ye hu bi awon invite bi na bi so invite una ha ona ibronya na bronya abasinu kwei oye 2025 December you wura bronya ne mu no Coastal Television eno ye CAF
meche Central Alumni Foundation okayamwa okayadoye ye beti de monkomo no ebusemo ye fi the freshman day newspaper the boka tenapod nso aba nti ne bititenyi ya sheduma sai nti ne the boka teni bititenyi kakakra front pages no ye bohe do ho ne ye de monkomo na anepei de menyim no mas de papa bi wo ho a momfama oye Diesel gift shop. Diesel gift shop. Asaya wo mabrenye obia ni fe ye daw. Asaya wo mabrenye wo ma nkofo won agye. Wo ma nkofo yin dado osa na parcel. Achade ni wura pa Diesel gift shop wa bo no. Tade pay ya wasede papa bia izema ma Diesel. Echa sede ni bi so wa Yatibama oye National Petroleum Authority NPA. Also use gas. NPA. Eti yadasre bisuma NPA. Na asida cheche na kasaso ya wura na chi yedi ya kugu oye King of the Universe. King of the Universe. Asida King Kong wa bedroom materials. Ya wura ne de kugu na hwe King of the Universe also the King Kong wa bedroom materials eduma ku wona adawroma yes eduma ku wona adawroma kra ena anepe we hwasen no ma kire anwokeka no ayekase na sanwokeka no yekase da meda ena kire eyije no ayambodo kra eyije no ayambodo usane yewura afifufuru ebusia ma meyon kobronyem bronya yesi yame ayebi aye ninyina na ma meyon ko oye Coastal Television na CAF woni dwede sonkwa bronye wuta no mar na wanye enuanom waka komodo na KOFI gba otodo anan kakonen na anepe wunkodo jasin wo ogwata esa cancer na anepe eyun penfia wunkodo waje fiodo ebuso ye fe waje fiodo na kakundu kroni na wo bom Ezibana ntala nsa yanunum bi yawiwi bi ebuso ye fe oye fe eyi no chede ampa ye da nka na Kristofo ye da nka no yemesomfo wo ye yadiribo ye nya ye ho na usia yanko kakondo ne nkwohwe oye get together another presentation kakra Coastal Television na CAF wo bom na yin na nanu wo kakondo yakwa bekam medase abekam mpeyifo a wo abekam de wonye wonanuanom wonomba wono wo fa asefo fishing community wa abekam especially onam sea defense nti won kopo ebusion oyefe won kopo onam sea defense nti won kopo nti Coastal Television ye ba no mal ye kro ho ye nyehon tonsa didi kama ye hwede ntala na nanu mpeyifo Coastal Television kafofo adawoma obeka nseyina ode yetum na yehwe na yedindama edugwa kunum ni wunda mpa Coastal Television nyamina na dawoma nyanye CAF meche Central Alumni Foundation na dame iku echi jeyi ma babe ma che oye amase ebe school we Central Region ha na ehun kwara ba fado no waso ebe kwa kaka koyo hu na mbuo bi a won
etum na aboa ebusuafo meye hwe ya bekam Coastal Television no ye CAF ye kwa bekam osa na branya no nyedom ina na wunye sika wotanta de ma hono mafama nti Coastal Television bi no de so tsere meda ina no obiye pa da de anepei se enuanom no nda hona apoya ase ya no wuntubu nkopa mafama obehye ubitidi ebe kaka krempa oyefe ono na Coastal Television yebo anomar na ikupu mu ho a yenye hon chen fe ma owie peye iti yabada oye abakam na nanom ase abakam na nanom ho teacher papa fohin enonye na afrodoma wo oye abakam ahembobai yes 2 communities abakam no onye ahembobai iti yabada ho ase papa mpo yebom no gbe hunabo yebom no gbe hunabo wa na yabe na yanyen baye oye nkomotwetwe hwede eyindado kakra Coastal Television yenye no henso yanyen no bache ma ewie peye enti yabada oye abakamfo yabada ho ase papa abakam nanom no yin ahembobai itabusia yakwa kum de da anana panyu abahwe usande na KOFI gba otodo anan kakum de hen na yaso no ya jase hen timo gwata isa cancer oyin penfi ya wo kabom na wole Coastal Television CAF huma beye papa yina yembom yenyamonye fe ebusia na no so ye ketado oye nyije dodo oye nyije owie peye papa wenyi dada yede ma oye enuanom a sabiota fra chara uneyin dado asa ina ochada mpa sa enyebi na ida ina aka wunuanom yes enyebi a na aka wunuanom papa na ebusuamen se abimen se adaje bepere ye hwemfani na awia ebusua inso oye antem orphanage house owo antema yenuanom mekire CAF no yin Coastal Television o manage no ina no so yanyin penfo kidin komo kaya wa etu mofom wo ina amamefo papa fa o hwe moframan na asore mbanya obaka ho o ebusua ye mo ye fedodo nina ye mo ye fe buronye eyindado kakra ya de shankofo wona akomam ne hu de ampa da yankopan o shahinde ya meye enti ebusia enukwani Coastal Television yenye CAF buronye kakra okod na mo mepere ye kohwe nkomotwetwe wo oye kakondo yenye wono di ton sedidi wie ye chache di wie na nkomo twetwe okod no ebusia menhwe mbre na yantiado yabada yankopana aside wa mahede makonye so nyame no oye ya nka yintumi ye ntiyede na ase afise otodwa madam abofo ase special madam 44 na hona wazi bibi abebia da na Coastal Television mama giti masum da ase bote onnama ye damazi ye hunde odo afia nkofo bebrewa especially my family bi ho nya biscuit and drinking pon on the on na onzi yes mazi be about 5 years ago yes I say within 100 I mean initiative me anomansa na me yimise mezito azema my family nti mu na azono abagentare nkofo kere o azi ode afibia yeye na ohyem nkwan kase de na afibiara besu na ya cha my family onenti na ma yeye da mazi me bia me pe my family wana sempa because Bible say Psalm 127 verse 3 ose mafama ya nyamine jekaze na woye nshira mu na mafama ya nkofo bia okite nshira oye nyameze nti say if afine nyame ahia adoma nzama bi akoyi amahena ebi yenye bi mpaka de enye no yazema mafama jizo obobo mafama nti onu na ohye nkwan de abibia yeye da mazi yewu na wabo mafama bebre ehye mafama wo true queen a wo ba na oya mukaka ne pe yesisi krom
no yamka exactly 6 o'clock na mafam bi wa ha na yin no oye hunanije amo afiso ama mehu mafam bebre the kind of mafam owo their character owo obi ani behavior so ama mehu nti ama muhu de in future no ye be en kase ye bokoda yaye na eze nije ama mafam ha wa abo bebre maka na wa abo bebre so bi pere oba akonye ne da ho often yen pedi dia de books eziban poboa enter oye occasion no apart from that no on your season no so you botun say obus or botun za abraham there's a mama from oku school say school some the na akodo nkanka na KOFI bo otodo anan ono na initiative na ya pen bi na yeah the education the na akodo nka obi ya botun aboy books ana enzama odisi azan obey him fair poboa bo say wizism school bags BPL press bo him bia na etumi atrade mezinan onye pro yimpo yebutuna ye za abo mofom na obey nyanije nti yebo ya aboto obi bia rapero obi obaka fun da oba yimfia okere o hwe na na fina na even on register there o ye wo initiative bia nto pro bo a abo no do obutuna o za abo bo he aha even mama give to that auntie give to that na coastal television da na saba kedibia press bo him bia yeah, Mama Catherine, I mean so on, especially Madam 44. Madam 44. Young mammy will say answer for about 3 years. Was sponsor program no consistent. Now fusing on a song home a few years ban and now the 4 Kakundo. A bit Ata, Sister Bedu Kwaba, Sister Kuba, Mamiaba, BNG on oil bisab, local bisab, and Uncle Bebre. Muntu mumwezi nti obia mozbe dia ya dawo na ase le ye kan de ejuma ye nsina wato no ongu bia na ejuma do na ejuma ne pompom ya me adma next this year ben 2026 onam na ya maame na nana maame kuekura honestly na my education for January ya da man ka ye 26 nti this year 2026 ya be 26 December no so ya be nti ya bo wonchana na mbuo bia obia na butu za ba apart from doing no so bibia pere ye bia no obutuna ya ye za bo mo fama wona disia wona we bin wona tete eku no problem tete wa kwa our doors are open there ye be do na ma tete ma mo fama no wotum when you go ground no wa be impimpa that god they are the future leaders that Ghana you go there them of be a doctor teacher lawyer na even in some top me we are trusting God the next year ye be mo fo butum akase we credo won ba announce over news na so that you two push na to say media further no nti ye da close activity so ye da wan se bebre na kakonmani ya ye da wan se da wote ye me so bibia mema obibia afishapa by Jackson Information Center do emi America say meze open kwabna donko me ye committee chairman a me wo Jackson Information Center ha na mafama adichade boy adichada and yedin that's wo hu hene 5 years in ye baba committee hene 6 years in na mo me ye shada mu dwumade ase ya yankopan to tun yakomado ma mafama baba de yakomado hene 5 years in na so nyame ahadom ma hene main sponsors wa buso hene asema dwumade na etum akodo jojojo ye mo bibiara afishapa za ye kan dai nya obade yankopa na onton supa ngu honen srabando na enfida de miso ontum na womblem musoyemu na ye nya na big eta eda anti gifty onye coastal television foso aspa ohun na wodi hemu enda and pay ye kura agba no ye kwa kache adult pampers coastal television wodi ba bacha hen eda akwa aka ma hen abata na wontum no wonye bibiala enuano binu na wodandan hon ya akwa aka chani na yeda ho na ase ewo mmadu no ba na mpaebo na mwo kasa woda bebu so hina ase ema ndede ka kono mafama adchagen etum akodo yeda ho ase ye mo bibia also afishapa obibia also happy new year edo obibia ase meda ho ase meti so mo ye party amankra no na so meti ha dia ba ya me ahu we hihi ase bia me metumi abe support wo mo nti we kan this is the third time omo ya me but eya na me drinks ene we biscuit na eba nti we na me so me ye no eduane na me de ama wo mo
ai enkwane ahodi ne hia nti edru ho no ma ne ma ho ndi betumi no na ma ye de aboa wo mo minya sports and free be mi am personal na me de boa oh me hye no kran so me boa me hye no kran so me because e be fe say afia so na nkra wo no mo mantemu na wo pe bibi ya ma wo mo ohun na ama nkra no so no mo so at least ye wo mpanifo ye mantema na bibisa na nkra no so kra mo mu energy because enye obia na sabi obetimi obenya bibi edinti no ye ma omo ebe ma omo ni eni agenti me stress bia obi betimi aboa omwa emu ye bibi omwa na enhye nkra no so we Bizinzi dokas dodo na wo frem mami aba kakum da na mo ba nyame aya adoma afia asu nti mo so okama akoma because medwuma me yan local drinks and food nti mo so okama akoma dem so menya bibi kakra na me fa mbo support mo frama because the means marketing na eya insurance kakra owom the meaning ntino nyame kama akoma ma na me do ma ya bibi kakra mo so da support na mo frama wo kakum da hade oh nyame oboa ma yetinkom da next year yebeye mo senedem yeza aboa eti ebushafo nana kofiebu kakum da yen nana kofiebu etodanan jasehen dema ogwata isa cancer nana eyun pemfa wo kakum do mekire wana wo hwe oye jase information center no do anope ye che ho nyina na yeda ho nase ye mo humba na ye mbo na djuma papa sande anomala wetu no huma etu anomala oye na eyi amada bible kan obam yes eyi amada bible kan obam sande ekunafo ne njankade sabiwa ye bia ne pe dotwa da matwa da mepere me ye janka debi matwa bo eyi ma matwa mepere me be kunafo debi nemom nyame ne hyehyɛ so nya buma no kire no so ɔrehwɛ de adumi bodomen nti kosa television mpemfa woda no titarimpo mama gifty Mrs. Gifty Nyomi CEO enonye ebusuafa akani na meche Nyomi family yes enonye CAF meche Central Alumni Foundation no wonso yada homase papa usande se yehwe wahu kaka wudi finje sabuchimem ufinkran kumase takrade wodabaka ha ebusua no yedutwem kra nti yeda honso ase yebo hona bado na yesrede nyame onkodo onye hon kase ontonsu ponungu wonodo na afia yewuremi 2026 a yewuremi musu ne sembialo womnu yankopon mpani nyangu onfa mahon na omo na adwende ho wonsa na edwuma biara no onye ye se wupro wa wubusi wuta de ne sika na odo ho yes wuntehu bebo befa bia onye nhire adom mahon na 2026 yeso edaw na enyeja wode share ibinu akomam wode share mofoma bi wode share honum ma wonya enyeje da mpa anye kura sempo ene na je ntasa ebe de mpemfi wo ho obeba na wabai na adom no da moframe wonsa ka wo 2026 a yewo nnumu no ntebusuafo yebeda de mpemfi na ase kakondomani na ikoni na yeda hono so ase mpemfo biara oyi kakabia kitikiti biara obia yi jebobo yi bia no yesenya me de onko hono mboa na oma hono kantan onye mombodo onye mombodo na eja onso afofo so hono do ndebusua burenye no ma okrodo ni se menyimara ebia na obreye bebia frɛ no yebetu koma ebotum da fa oye 0500 12345 WhatsApp bring baby kidini bia for videos ne bra Costa Television January this week is ebe pia brenya no susando ana brenya yeti ebe pini na yadamo nti se enwe nuanom
enyiwe busuafo enyiwa yankofo wa soromba ukumba school fo hoina wo bom wo dibronyan wo konson koda mpocho for videos no for WhatsApp wo 0500123456 na yenso yeyewonche bobre yen yedi no ye ma menso wa che ntika kondo abakam ahemboboy antem na eja anope yeyuna acha no yeboko another edo so de ba yeyewo be chere fefefe wo brenye ma odini bia be dini bia be efani bia no nso yebohe na yeyewo edi na mamanka wo da brenye omampe nchon Dramani Mahama feyin kweja uto no moko former president John Ajokum Kufo nifie oyene katena ho the day wonnome woto nsatu nsem wudi won komo nro efe papa nte no so oho ebedi da mon komo no so da makare wiki ne yina no brenya me yidi ni bia star bia bi wala me yidi ni bia no for videos no fabra 0500123456 0500123456 ehwe Facebook so no so obutuma do wodi bebi yidi ubrenya bia star bia bi fabra na enso yeyin nhwembom kama dama eti ebusia ma ebri mesama yenda ye hombra yaba de ubakati abakansa first Monday of the year yenda ye hombra yaba de ubakati na pod ya hweda oroko yakwamna sisia Mido, gana biana. Oku fa jebi bi aba besu en fita no pa, e dey say baby she. Manga shi. Junior. I'm saying so enough for me be there no. Sister cause pa. It's woni gas. I'm using the why. My why. Down yankana wa. Sister cause. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ooh, I got yeah. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Ebusham some akwaba mo atena se the ba Coastal Television no de getania 514 channel 54 you go TV do channel 22 you sented and the St. Augustine one the guitar box no aha nti anope baby will be anu ehwe Facebook da live YouTube so live na anope in the oye Juda odzikan kra wa film Juda odzikan wa film na de bokate dayeze shasi oni daily searchlight nanyi mo no mo de be no efe mfanyi kwr ebien ibasa anan ninyi mpefe de NPP New Patriotic Party wakaka wono bosuma ye womi ya 31st ana 30th ukakwato aba na we yi hono flag bearer nya obutu frank edam 2028 ebusia
nti fresh Monday nala Monday foforo ya asase politics awa etu oh na Mankel Kennedy akompra kwa Japan ono ne mfanyin na oda eyinu suru wa manensan benkom no do na nsama daily searchlight otebobad ode heaven come down na Glorin wa fair wo oye gathering biara oye MPP amanyeku obehie led by Kennedy ohene e Japan de obakate daily searchlight ma odebotu gwain owura samije mfi no you gold board won sama fresh Monday mo odebotu gwain o se samije mfi no warrant adani minority yeti branya yeti boy yeti na minority for be press conference abasama what the sika gold board akawa waban 2 billion 214 million US dollars nteja dububoma no na daily search artist there samije mfi na so watu to bi da ma oye minority edom kuma na wo wo mbe shebogom no ye ka dom kuma ya lehu amanye ko no mba Ayawasu East MP oya owura na se Mahama odaya wansal another by election kunkuro wabedem ewusia papai no fei na oda so no daily satellite the kind ti papai odaya wansal January fresh January pa papa no wakaka oye majority of silence nti onkata sofun bio na Stoneboy Foundation daily satellite wa no so wana ono na CEO odano we donate oye farm inputs no bo some 10,000 Ghana cedi wo oye abakan kwanta youth farms ntono so ma odzebay botu igwayin ebusuan yanko the national voice do wakata num national voice de bawa no wa rock oye 2025 ma ko do nti samije mfini mfini de ho sofa ohwe wumasua ura Haruna Idrusu no so no mfini de ho ntino so ma odi botu gwayin ebusia so wana mampen mani Mahama afeyin kweja otodo ibasa no mfini dem na asama national voice anore kan de utility bills mecha insu kania na telephone also utility shock Ghanaians hit world fresh electricity and water hikes at 2026 begins nti ma 2026 ye wuremi electricity na water telephone no da bobomen GJA president na so yamina dum wa share oye new year package dama nyimpa another enuanom baye impime bi na nambure ma hono so wona sa aka wona chafa wo oye ndama obokono da okodo bunyan na new year no da no so do bokate national voice of the bayin ebusuamanyanko daily times
Daily times the work attended in Fenyukur a bien daba. Apostle, Reverend, Pastor, or yeah, Adum Chedia, prophet. No fany them. Order. Stop the watch night against Prophet Adumchi. Yana no senchon bi na or kada massive no de papa no fanyin or da boto na yin pefe de 31st day 31st night especially na oya medaw 31st night asofo bi no we get 31st night oya dam da asora woye ne deda woye asofo bi no wo tase nti we gye ebi no so mana we tatala ebi no so we tatala pa nti 31st wor cross bi de January pe na ole ye ahinye no afu nti aso ya iti ma omi TCDA na wonso we move sa wire no obama we boost oye monocrop economy no so de obaka no ma odebayin na owo abandon sem de obo commission oye Western North Passport Office ono no fanyin no so odi aba owura okujo tobra kwa no fanyin daso fefe dama na wadi opemi no fanyin ato ha honorable doctor Andy Osei TCDA CEO the birthday tuku enda nti papa no fanyin na wadi ato enyim won ora sameje mfini fanyin daso na bra sam na oreka us no losses good boarding one bakaw so wa bakaw so one bakaw ebusia asam kotin na odo asam kotin na odo onan de Ghana fo yan ho botahin yes na sahin na ye kan kola yeti bronya but 2025 bronya ti oyedutwam yeti bronya shasiri yeti bronya 40 something years abese no ko aya na yetukwan yekidim baby ne atenfie yedi na yeko dama kwa na badama 2025 Christmas celebration oyedutwam kura edutwam kura na minyim da pefe da some American enyim ba yagen menyim baby awudi ubrenya bati hu nampa last year 2025 Christmas na ze oyedutwam kura enti we sabe je fini fe no that's one o se kobiale nyu gold board do nemum mfasomum no wenyin wo 2025 wunyam faso 960 million Ghana cedi wo 2025 asema do baka Daily Times or the aba abotugwan ama pension tamani mahama free kweja no feyin da okuje to abra kwa mpocho facham okuje to no se Ghana na onye oye national Ghana when Ukraine when aya ayankofa wo oye ntasi bia onye wono nhehye no edimu nti okuje to abra kwa no onye Ukraine president anana ambassador ayo na we dey share o fefefe ebuso yanko da Republic Press Republican of the Beno. Hey, ahead of MPP primacy. Nothing. No, I block all your bricks away.
ntawonde when delegating one so we abandon old camps for Brian a champion nti camp ni na alan we na wa babe nti wode mfayin pipi ena wode abotugwa same de fini fayin dem tamara ena NDC open faces ode aboto na fifi kote ni fayin odon asema de band ni mu yedu same de fi us the good board sisa wa rock 1 billion Ghana cedis surplus other way nti wa reject ekobiala wasi other ban ekobiala mbay ebusia SMS news na ono fein other one other kunshia the bay nyo SMS news other kunshia ena other bay na ehwe mfeyin ana kata n'enyima bunda karbi adna ni yem de gwa SMS news mano so odebe ebusha ne peme be na ebe SMS news ma odebe na mo wacha inde ntatada kwenhia wo oye oboase ona oboase red safety we raise oya red flag there ntatada ko nhia orokodo no na no yesho pa nti no so ma odebeyin na what's it unsolved sins oya FC Ashanti Good 04 crash in Access Bank division 1 Legan. Hey, akupa ona we pipira ngwafo mo kire wode wo mfanyin ball division 1 league ball na wo kogbe no oye as good no yin 04 no wa crash wo kire wa papa mpemfu nwuti mpotoma wode hon akọ ayesabia ni na oboase Pentecost na won so brenye we kidiri fefefe wada ma oye wono nkofo we donate oye cement to oboase prison na yin the banpi wode bo support on workshop construction no so madoba katen or the bain ebusane be na ya be mfase da mawa nya be na dagiri ehwe mo na hwe abraw ahenwa yado obere ka ho na asidare sonkoso mfa ma edwumoko awona adawroma ya she 2025 2026 asiso wasan woda hode na betan ye king of the universe the king come obede materials the gift shop tazna charge ena oye MP National Petroleum Authority edwumoko wona adawroma no so masena asida bi nkoma oye Uncle Ben, yes. Uncle Ben. And they pay that woman. She sent the main ad the now couldn't fefe the ma. It was ever from Kitikeku, ASORBA, KOFI, ESSUMAN. And they pay Momoacho.